za BH Eurosong, pa ćemo sada da se malo podsjetimo na to doba, ali uživo. Kako se to kaže? Riga Calling Sarajevo. Da. Riga Calling Sarajevo. Da li se Zvezdana javljam u studiju u Sarajevu, u gradskom pubu, u City pubu je Zvezdana. Da li se čujemo, Zvezdana? Hello, Sarajevo. Hello, 12 points for Bosnia. Zdravo, Marija. Hello, Sarajevo. Evo vidite kakva je ulica u Sarajevu, zahvaljujući Telemahu i Fejsu. Ludilo, ja vas ništa ne čujem, samo znam da je ovdje ludilo u City pubu i nadam se da je sve spremno. Ma evo, samo da osjetite malo ove atmosfere, ja vas ništa ne čujem, tako i treba. Sarajlije su spremne, ali i svi Bosanci i Hercegovci večeras uz naše Zmajeve i čekamo vas ovamo sa tom pobjedom. Veliki pozdrav iz Sarajeva. Dakle, Zvezdana, to je jedno od mjesta gdje se večeras očekuje i slavi pobjeda, je tako, reprezentacije Bosne i Hercegovine. Kako je inače Raja, raspoloženje, šta očekuju optimisti? Raja je zaista optimistična, moram priznati, pored svih ovih dešavanja koja su se dešavala u Sarajevu, opet su svi super raspoloženi, veseli, spremni, naravno da su optimistični, naravno, pogotovo kada Face prenosi, zahvaljujući evo Telemahu večeras, bit će zaista ludilo i u Sarajevu i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Pozdrav za tu Raju, možemo da ih čujemo još jednom? Ajde, naravno, idemo Raja još jednom, ako može još jednom da se čujemo. Čuje se do Rige, da se čuje do Rige. Bravo, bravo. Režija, koliko još imamo vremena? Ja bi sada... Imamo još 4 minute. Šefe, mogu li nešto? Gledalci, naša kamera je bila u gradu, pa hajde da vidimo kako su to Bosanci i Hercegovci slavili pobjedu. I glasnije, i još glasnije, znači, ako uđe u igru. Vanis! Smo 15. na svetu, je naš 6 puta. Čuti u studiju kako ćete sačekati koji minut da se utakmica završi i ćemo isprati moj preostalih 5 minuta. Evo nas ponovo, dakle, u studiju.